A bilo mi je zgodno vidjeti tebe i moju sljedeću gošću koju si srela u našoj šminki. Riječ je dakle o Margareti Balog koja također živi u Milanu, pa ćete se nakon toga moći družiti i ovdje i u Milanu. Margarete, dobrodošli, pozdrav, pusa, pusa. Margarete, moram vas odmah staviti u kontekst. Imate 34 godine, vi ste još balavica, ali ste u mirovini manekenskoj, isto kao i Ruža. Pa, to je tako. To je tako u tim godinama. Kako je to kad ste jako mladi, a shvatite da je vrijeme za rastanak s nekom karijerom kao što... Pa meni je super. Meni je super zato što imam neki novi friški početak, a u stvari gajem neki svoj talent i dalje koji mi je jako interesantan, pa valjda ne patim toliko zbog toga. Na neki način ste i dalje na sceni. Vi sad gradite glazbenu karijeru. Glazbenu karijeru, kantautorica sam. Iz Rijeke ste počeli raditi s koliko godina? Pa ja sam krenula već sa 16 godina u svijetu. Dakle, vi niste uspjeli čak ni srednju školu privesti kraju ovdje u Hrvatskoj na klasičan način. Da, to nekako tako izgleda, da. Danas kad razmišljate o tom periodu, je li to bilo ipak žrtvovanje? To je bilo žrtvovanje više radi tog nekakvog etiketiranja, nekakvih predrasuda o tom poslu možda, jer se o tome nije još toliko puno znalo. Kakve su predrasude i stereotipi? Pa etikete, ne znam, tipa, vjerojatno ljudi misle, ja sam uvijek bila neka štrkljava plavušica, mršava i to, i onda dobijete, ne znam, možda ljudi su povezivali manekenstvo sa nešto slično ko Playboyeve zečice, ja ne znam, ili takva nekakva snimanja, to bi se često dešavalo. Ili jednostavno, u biti neinformiranost. Manekenke su lijepe, ali ništa više izvan toga, jel? Da, pa mi smo vješalica, mislim, ja sam imala uvijek akcent na revijama, tako da u mom periodu baš 15 godina. Pa puno sam revija radila. I recimo i TV reklama, da. Ja nisam bila model za recimo Donja Rublje i kupače kostime. Zašto? Pa jer sam bila mršavica, više sam bila tip androgene. Po tom nekom hodu sam uvijek bila prepoznatljiva. Najviše sam u stvari, su me gurali baš za revije. To ste dobro nosili, jel? To sam dobro nosila, čak i u Njujorku u svojih 4 godine karijere tamo, već prvi put kad sam otišla u Njujork sam već bila bukirala nekih 26 revija na njujorškom modnom tjednu. Bili ste i u zemlji izlazićeg sunca, tamo ste radili, to je prilično... Jesam, Japanu obožavam, da. Koliko dugo ste bili, koliko puta? 8 mjeseci, znači 4 ugovora po 2 mjeseca. I to ste bili u komadu 8 mjeseca? Ne, po 2 mjeseca su ugovori jer je japanski ritam nama dosta teško izdržati. Mislim, modelima općenito. Kako to izgleda život pod ta 2 mjeseca u Japanu? Pa gledajte, dođete u Tokio, znači gdje je baza i gdje je agencija. Krenu angažmani poslova, revija, snimanja i tako dalje. Meni se znalo desiti da po tjedan dana ne bih bila uopće u stanu u baze u Tokiju, nego bi išla za, ne znam, Fukushimu, snimanje TV reklame. Onda vraćaj se, uzimaj vlak za Osaku jer tamo imaš reviju. Onda, na primjer, iz Osake se kreće ponovno za Tokio u kojem si pola dana, iz kojeg odmah letiš nakon toga za Fukuoku dole, koja je recimo na jugu, jer je snimanje tamo gdje su palmice i tako dalje. Mislim, to je užasno stresno. Znači, tebe čeka faks u hotelu ujutro gdje trebaš sljedeće se pojaviti na kojem mjestu. Znači, agencija mi zna, moguće da si moraš napraviti torbu za tjedan dana. Jer nikad ne znate gdje ćete nikad ne znate gdje ćete se probuditi. Od svega toga, od svih tih putovanja, jeste li uopće i vidjeli nešto od svijeta? Koliko imate vremena? Pa vidjela sam, to su i nekad budu i krasna egzotična putovanja, što je u stvari meni bio primarni razlog da se uopće počnem baviti tim poslom. Jer meni moda ko moda, volim pogledat, naravno, lijepe stvari kao i svaka žena, vjerujem, ali više mi je bio interesantno putovanja. Ste rekli da ste nosili puno revije i da ste bili mršavica. I vas su, pretpostavljam, mjerili i premjeravali? Uvijek. U Japanu nekakvi evropski standardi? U Japanu su interesantni pošto su oni toliko precizni da čak mjere obim prstiju za recimo... Krumpirići. Da.
Obim prstiju za što, oprostite? Pa za, recimo, ako se snima kampanja, ja sam dosta radila za jewelry, za ove... Nakit? Da, za nakit. Ili ste imali ovako velike bokove ko ruže ili još i veće? Ja sam imala 1 centimetar više i to su mi rekli, pošto je precizno tako, rekli su da bi bilo u redu da to, a onda sam im ja objasnila da sam to malo napuhana od aviona, da ipak jet lag. 1 centimetar, toliko su precizni da... 12 sati leta, malo, da, precizni su jako. Inače, imala sam iskustva i od mojih kolegica koje su došle u Japan i krenule kući, baš radi toga što su imali 2 do 3 centimetra više. To je bilo nešto što je neoprostivo i nisu mogli... Neoprostivo, jer ugovor je takav, veliki novci su bili u pitanju onih godina, ja se uvijek sretna da je ono bilo zlatno doba dok sam ja barem radila. Dakle, uspjeli ste ipak nešto i zaraditi. Da, apsolutno. I osigurati si neku starost. Neku starost, dobro, do 34 godine ne možete mi prodavati priču o starosti. Pričamo o ovom poslu, pa onda. Dakle, sada ste u glazbenim vodama. Jesam. Ja se nadam da ćemo vas vidjeti i u Hrvatskoj i na hrvatskoj televiziji. Pa već sam ja dogovorila sve. I sve ste dogovorili da vas ovdje vidimo. Jesam, drago bi mi bilo da čujete šta radim. I'm not just a pretty face. Ok, I'm just a pretty face. Thank you very much. Ok, hvala vama. Nakon promidžbenih poruka upoznat ćemo trenutačno jednu od najpoznatijih hrvatskih manekenki.